Que Combarro é un dos povos máis bonitos de Galicia é algo obvio, pero que se pode converter nun dos máis fermosos de España é dende hoxe unha realidade coa súa candidatura para a Acción Luce tu Pueblo de Ferrero Rocher, unha actividade que levan realizando 4 anos e que consiste no seguinte. La actividad consiste básicamente en que los pueblos pongan en valor todo lo que son las características de los mismos pueblos, con un énfasis sobre todo sobre el tema de los valores y de las actividades solidarias que los pueblos pueden hacer a lo largo del tiempo en su territorio. Y tienen la posibilidad a través de una plataforma digital que hemos creado como Ferrero Rocher de poder colgar todas las iniciativas y todos los vídeos que hacen en favor del pueblo. Combarro competirá con Grazalema, Vilafamés, Ezcaray, Sós del Rei Católico e Guadalupe. O premio consiste na promoción nunha televisión de ámbito nacional en prime time de Combarro e na iluminación especial deste pobo a cargo de Ferrero Rocher. Combarro es uno de los 6 pueblos elegidos por todo lo que he dicho anteriormente, es decir, Combarro es un pueblo muy bonito, es un pueblo pequeño, como todos los demás, y sabemos que tiene muchas iniciativas a nivel de solidaridad entre las personas. A pesar de ser un pueblo pequeño, tiene muchas asociaciones dentro del pueblo para ayudar a personas necesitadas, a colectivo desfavorecido, etcétera, etcétera, y por lo tanto creemos que es merecedor de participar en esta iniciativa. Además, evidentemente, de ser uno de los pueblos más bonitos de España. Dende o Concello amosáronse máis que satisfeitos con poder estar presentes nesta 4ª edición de Luce tu Pueblo. Non podemos máis que agradecer ese interés tanto da empresa Rocher como a cadena Mediaset en que Combarro pudera participar porque eles consideraron que tiña méritos suficientes para poder facelo así e nós non podíamos de ninguna maneira despreciar ou deixar pasar ese momento especial para nós. E dende o Concello de Pollo tamén amosaron o seu agradecemento á empresa por elixir a Combarro como un dos povos máis bonitos de España. Que para nós é un acto que desde o Concello de Pollo consideramos de notable relevancia para o noso municipio, e máis concretamente para a parroquia de Combarro, xa que este evento temos a oportunidade de dar a conocer, se acaso, aínda un pouco máis, o noso pobo e o noso concello e os atractivos e cualidades que ten este pobo mariñeiro fora das nosas fronteiras. Dende xa e ata o 15 de decembro poden votar para que Combarro se luza dunha maneira especial neste Nadal a través da web www.ferrerorocher.es/lucetupueblo. O día 16 de decembro coñeceremos o gañador deste distintivo e dende esa xornada ata pasado o Nadal esa iluminación especial estará presente grazas á empresa Ferrero Rocher.